خوشک و براین هجا دما و خوش از ایرو لسر مجارکی راوستم کو لگوری نرین آمه دا آلیه وی هنه آلیه وی گرال راستیه آلیه دن دیروکا فرمی و دیروکا آن نفرمی دیروکا فرمی جی سازی دبن پارتی دبن دولت دبن لگوری خواه دنویسینن دیروکا آن نفرمی کو گرک لیکرینر نویسکار روناقبیر لی بگرن و هلبت وی هنک تشتین راستیه دیروکا نفرمیده ببینن و گلک تشتین نراست دیروکا فرمیده ببینن از وی ویدیوی ده هول بدم لسر چیروکا قهرمانکی کرد تکو شیرکی کرد کو ناوی وی نتنی د دیروکا پارتیا کارکری کردستان پککی ده خویایه و دیاره لی د دیروکا ترکیه و تفگری شورشگر ترکیه و ای روشلاتا ناوین جی ناوی وی تی ناسین او جی شهید مظلوم دوگان دامزرینرین پککی جدا آلیا و هنک آلی کی دبیجه کو سال 1955 هاتی دنیای آلی کی دبیجه 58 لی مجارا من اول مجارا ما کو کسی جناوا کسی کو تبلی کنگره دامزراندنا پککی بویه مظلوم دوگان بو و دندره کنگره ده وکی اندام کمیته ناوندیا پککی هاتی هلبجارتن و برپرسیاری آوی کو سرنویسری روزنامه سرخوابون دما کو مرو بدگره ifade مظلوم دوغان لهمبری محکمه و باشتی زانین جونتای 12 ایلول و روشا زندان ترکیه دوان سالن حشتی یک حیا حشتی دو د چه روشکی تاری ظلم و زورداری چوساندن بن بیکرنه مافی مروفا اشکنجه یعنی تشتکی ولو بیسینور ترک جی نهایی دیوی مثلا هانه دن بن چاوین روناهی و لیوگریا رخنهی کرجی و مثلا هانه تینن زمان به تایبر پارتیا فککی لی دما کو از روزنامه سرخوابون از وگریم جمارن 82 83 کو کنگی اف چیروکا مظلوم دوغان کو نهاد ناوا خلقی ده هاتی ناسکرن کو دو 21 آداره ده آگر بردایی بدن خواه و خوشوتان دی وکی پروتست لهمبری فاشیزم ترک وکی پروتست و شرمزار کرنا خیانتا کو هندری پارتیه د پیکاتیه لهمبری شاهین دونمز و یلدرم مرکید کو دکسین اوشی دامزرینریم پککی بون ج سرکرداتیان پککی دنزانه ده هندری زندانه ده و ریل پیش خیانتی و خو تسلیم کرنه و کربون مظلوم دوغان به آگری هانه به چالاکیا خو ریل بر خیانتی کرد و خیانتی پروتستو کرد و د 21 آداری خوشوتان نها د دیروکا فرمیده کو ما بهیستی و ون لسازی و ادبیات پککی جی وگرن لکانال تلویزیونی لفیلم دیکومنتر ایکو پککی لسر مظلوم دوغان چگری چیروک اوه چیروک د 21 آداره ده 82 ده مظلوم دوغان آگر بردایی بدن آخوان نوروز پیروز کریه خیانت شرمزار کریه جونتیا 12 ایلول و اشکنجه 12 ایلول پروتست کریه او تشتین به ویرنگی ده چیروکا فرمیده تی ناس کرن لی ده روزنامه سرخوابونه تشتکدن هیه روزنامه سرخوابونه ده اصلا ده مها آداره ده هجمارا مها آداره ده بحثا بویرا مظلوم دوغان نایی کرن ده هجمارا مها نیسان جی ده بحثا بویرا مظلوم دوغان نایی کرن ده مها گولانه ده
مانشێتا وەیە سەرەکە ڕۆژنامە سەرخۆبوونێ کوونێ داویاوی ڤیددیۆیە ببینن مانشێتاوێک و کۆمکوژیەکی هەندێ زندانە ئامادەێ چێ بیە بەرپرسیارێ vê کۆمکوژیە دەولەتا ترکە دەسەڵاتداریە ترکە ڕژیما ترکە و مەزلوم دۆغان ئەندامی کۆمیتەیە ناوەندیە پێکەکێ دەبێ کۆمکوژیە هاتی کوشتن یعنی نە چیرۆکە کووی خۆشەوتاندیە نە چیرۆکە پرۆتستۆکردنا خاینتیە نە ئەv tiştên ku vê dawî li ser çîroka mezlûm dogan hat gotin tiştekî wilo di rojnamê de tune hejmarê rojnamê a di meha gulanê de û hejmarên piştî wê jî lê min şopan min dîsa şopan min got yanî heştê du do wê cawê qey agahî kêm bûn û nezanî ka hala sala piştî vê sala heştê û sisê rojname çil ser vê mijarê de axive dîsa nefsa çîrok aynî çîrok ku komkujî li zindana Amedê berdewam e û komkujiyekî çêbûye û mezlûm dogan jiyana xwe di vê komkujiya hanê de wenda kiriye lê de mesela di meha Temûzê ji ber ku eveya eşkere bû pêşiya mehkemê Mihemed Xeyrî Durmuş rojiya birçîbûnê rûheya rojiya mirinê ew û Kemal Pîr û gelek kadroyên pêşengê PKK dindirê mehkemê de eşkere bû gotin elan kirin ku ew ê têkevin rojiyê wekî protest tokirina rewşa zindana behsa xıyanetê û behsa tiştên wilo wan tê de nekiribûn yanî ew jî di meha Temûzê de dest pê kir çardê Temûzê ku çawa tê diyar kirin di vê çîroka hanê de tu guhartin tune lê di çîroka mezlûm dogan de guhartin heye salên heştê du heştê sê heştê çar vê mesela hanê dibêjin ku komkujiyek çêbiye dewleta Tirk komkujî çêkiriye mezlûm dogan di vê komkujiya hanê de hatiye kuştin berpirsiyar dewleta Tirk rejîma Tirk ez di rojnamê jî di vegeriyam min dît ku Yildirim Merkît ku di nava çîroka nû wekî xayîn tê elan kirin di rojnameya serxwebûnê de hejmara hezîranê heştê û di duwa de yê piştî bûyera mezlûm dogan di hindirê rojnamê de Yildirim Merkît ku qaşo xayîn e vê dawiye kirin xayîn di wê dema mezlûm dogan ku mezlûm dogan li hemberî xıyaneta Şahîn Donmez û Yildirim Merkît xwe şewtandiye wekî protestokirina vê xıyaneta hanê di rojnamê de hîna di meha hezîranê de hîna Yildirim Merkît wekî yanî kadroyekî pêşengî ê ku berxwedanê berdewam dike û li zindana Elezîzê ne li zindana Amedê jî bû yanî çîroka nû a PKK informasyonên nû ê PKK derbarê mijara mezlûm dogan û bûyera mezlûm dogan di hindirên rastiya wê û çawa hat guhertin mere dikare rojnameya serxwebûn ku rojnameya navendiya a partiyê yê bişopîne jimarê heştê û duwa heştê û sîya heştê û çara pêştirê ja heştê pênc heştê şeş çîrok hêdî nû dibe wilo bi şeklekî efsanewî ja nêzîkî meselê dibin wilo fantaziya dixin meselê û helbet mebestê siyasî jî meselê hene yanî armancê siyasî jî vê mesela hane hene em ên hal ser biaxivin lê ev guhertina hanê piştî 2 sal li ser bûyera mezlûm dogan derbas bû 2 sal zêdetir ev guhertinê hanê mere çi navî lê dike yanî rêzgirtina ji bûyerê rêzgirtina ji dîrokê rêzgirtina ji rastiyê yanî ji bo çi PKK xwe hewce dît ku dîroka yan jî çîroka mezlûm dogan pê bilîz pê bigore mezlûm dogan qehremanekî Kurd e serokekî Kurd e ew jî Xeyrî Durmuş jî Kemal Pîr jî hemû kadrên PKK ên wê dema hanê nirxên gelê Kurd in nirxên mirovatiyê ne baş e ji bo çi PKK dît ku hewceyî ku bi çîroka yek ji van qehremanê hanê dîroka wî çîroka bûyera wî pê bilîze û bighere gelo pêwîstiya PKK bi vê mesela hanê hebû na dilgorî min na ji ber ku mezlûm dogan aslan
نرخەکی مەزن بوو حەوجەت نەتکرد یعنی کو بخەیاڵ و بدەرە و بزێدەکردنا و بە فانتازیا چروکاوی وی بکن کاوای هەمدەم و نزانم چێ و بنەورۆزێ بگرێدن و مەسەلێهانێ ینی حەوجەی مەزلوم دۆغان نەب حەوجەییوان زێدە بووینێ هاانێ بوون نەب حەوجەیڤێ فانتازیا کوپێکەکە پشترە لێ زێدەکرد پێوە گرێدایی دەما کومەرەڤەتگەرە ئەرشیفا ڕۆژنامە سەرخەبوون و لە ئیفادەیە مەزلوم دۆغان و کەمال پیر و خەیری دورمش دنەڕە زندانên ئامەدێ زندانên تورکیە دوێ دەما هانێدە دوێ دەما ڕەش ئا دژوار و هەموو کەس دزانە و زندانên تورکیە ku salê 1990 10,000 wan pîvan di navbera her du aliya de her du damada her du qonağa de nakirin mebesta miş meselê Birêz Abdullah Öcalan bi çi şêweyî nêzîkî nasnameya partiya xwe bû nêzîkî xwe bû nêzîkî rastiya doza Kurd mafê Kurd li pêşiya dozger di salê 10,000 de û mezlûm dogan di wê rewşa zehmet di wê rewşa reş dijwar de bi çi rengî nêzîkî rastiya doza Kurd bû mafê Kurd bû ev hemû tişt mere dikare di rojnameya serxwebûnê bi zimanê Tirkî jî heye bi zimanê Kurdî jî heye û hemû van belgeyên han van tiştên ku serxwebûnê didaket jî di PKK wan di pirtûkekî civan bi navê berxwedan jiyan û wergeran zimanê erebî li Sûrî lê Libnanê li hemû cihê ku xebata PKK tê de hebû tê de hatî belavkirin kesê ku dixwaze rastiya van informasyonê hanê nas bike wê pirtûkê jî wê vegere di hindirê pirtûkê jî de û di hindirê rojnameya serxwebûnê yanî tê diyarkirin ku mezlûm dogan alîkî wê dibêje xwe xeniqandiye yanî xwe şeniqandî hatî şeniqandin aliyê din dibêje ne agir berdayî bedena xwe li wir jî de her du alî hene her du mesele hene gelo xwe şeniqandiye yanî xwe xeniqandî yan jî agir berdayî bedena xwe ev her du jî lîkolîn jî lazim ji bo ev çîrok îdî berê xwe bide rastiye yani ev dîrok were sererastkirin û ev tiştên fantaziyayê îdeolojîk û partî û tiştên wilo li zêdebûnê ku li ser hatî kirin were paqijkirin û ev zêdekirina li ser çîroka mezlûm dogan jî bi were rexnekirin ku navê wê bi kêmanî navê wê lîska bi dîrokê ye lîska bi rastiyê ye ev ji aliyekî aliyê di dua mezlûm dogan di îfadeyê xwe de gelek tişta mehkûm kiriye yek tiştê ku hûn dikarin di pirtûkê jî dibibînin mezlûm dogan dibêje dema ku dozger jê pirs dike behsa navê tevgera apoçî jê re dibêje mezlûm dogan qebûl nake û rexne dike û dibêje ev tişt nerast e û ev tişt û dinirxînin navê apoçiyetê dinirxîne dibê nemel xwe kiriye hinek keslimekirine û ev navê han ji meciyê gundîtiyê kevin tê navê apoçiyetê bi vî rengî mezlûm dogan li pêşiya dozgerê dewleta Tirk rejîma Tirk vê têgaha hanê vê anlayîşa hanê a apoçîtî apoîzm nizanim çi apocîlar mezlûm dogan ji dozger derew derdixîne iddianamê derew derxîne û qebûl nake dibêje navê me Partiya Karkerê Kurdistanê em partiyekin em rêxistinekî siyasî ne armancê me ev e nasnamaya me ev e derbarê armancê partiyê jî mezlûm dogan eşkere dike ku Kurdistana serbixwe û azad e û van têgehên han û şiroveya ku ji dozger re di wê dema hanê de دوی دماهانê de mezlûm dogan di wê şertê işkencê de bi vî zimanê zelal bi vî mejiyê zelal bi vê cesareta hanê li hemberî desthilatdariya dewleta Tirk dîroka dewleta Tirk hemû radiweste û di hindirê mehkemê de rastiya gelê Kurd û rastiya Partiya Karkerê Kurdistanê nasnameya netewiya vê partiyê nasnameya çepgiriya îdeolojîk vê partiyê
اشکره دکه دبیجه جی پی و دگری ده دبیجه هنه کس هنه دبیجه پارتیا عدالتی وی چاقی ناوی وی پارتیا عدالتی به پارتیا دمرل ددن نشاندان اف نراسته اف پارتیا که نه دمرل بشک جیه یعنی جی پارتیا CHP به پارتیا بلند اجوید ددن ناس کرن ام جی چینا به کو ام با آپو ور ناس کرن ام نگری دای شخص کینه اشکره جی زلال دکه دبیجه اف تیگه هانه دخوازه ریخستنا ما وکی چته بدنیسه ناس کرن کو ام گریدای کسکینه وکی چته بده نشاندان نها ون وگرن روزنامه سرخوانی هجمار این سال داویا هشته سال نوتی حتی روزا ایرو ایدی تیگه آپوچیته ده هندره پککی ده لسر زمان اوجلان لسر زمان جمیل بایک لسر زمان همو کادروین کو پککی نها بریوه دبن همو برپرسیاری کو پککی نها بریوه دبن اف تیگه تی تثبیت کرن و بیه وکی خلاص يعني هات رونشتاندن ناوا دیروکا پککی دو ناوا جواکا گلی کرد نجدوی کسین لدجی پککی نجدوی دولتا ترک نجدوی کسین گریدای دولتا ترک لیش دوین پککی و اندامو سروکین پککی اف تیگه هات نشاندن دیمک تشتی که مظلوم دوغان ده ifade edilmişin ve ne esteni de havale miji ve mesela hani mahkum kırne قزراوی مسئله کی خیری دربش و کمال پیر و حواله دن لید بیس جدی سر دوباره بکم اف تشتکی نراسته ام نه اپوچینه ام پککن ام تفگره کی سیاسینه ام نه گریدای کسکینه ام نه چتنه ام نه مجیکی گوندینه وی ام وی تیگه ها وی انلایشا کج مجیکی گوندی کونه پرست درکتیه کمپه مپیر رش بکه ام نه اون لینها او تشتیهان کو تشتی کو مظلوم دوغان و حمو عوالی خو لدجبون ایدی ناوا پککی ده بیه وکینا اسلامه یعنی ایدی پککی سرخو قبول کری کو ام تفگره کی اپوشین نها وی هنک بیشه شاشتیه که ناوا گل دهاتی بلاف کرن و ام جی مجبور مانم قبول بکن وی شاشتیه هانی کو ناوا گل وی چاقی ناوا گل دهاتو بلا کرن مظلوم دوغان به جسارت به میرانی به برخودانی به قهرمانی به زانبون ده هندره محکمه ده حشتی و دوا ده زندان آمده ده لمحکمه آمده ده قبول نکر و پروتست کر و راستی خدا دیار کرن نتنی ولو ناسنامه پارتیه و ارمانجین پارتیه نتنی ولو نهایت پککت بیشم من ملت گلی کرد وجاند گلی کرد تنبو گلی کرد نزان بو نزانم چه وی تیگه هانه وی ناس کرنا گلی کرد دیسا مظلوم دوغان دندره محکمه ده دندره ifade خو محکوم دکه دما کو مرد چیروکن پککین نها نیزیکاتیاش گلی کرد را دنرخینه اوجلان و برجور ولی مظلوم دوغان دنرخینه یعنی براستی پر دوری هبن شعالیه زانبونه شعالیه جسارته شعالیه قهرمانی یعنی مظلوم دوغان و شیخ عمری چه قیسه بو اگر سال 50 مرا بحسابی یا سال 50 بحسابه و حیا 82 يعني بر 20 سال 22 سال يعني برا 25 سال برا 30 سال يعني مظلوم دوغان دوی چاغیده به وی هشمندیه هانه به وی اراده به وی وین به وی بریار هانه و جسارت لهمبری دوزگر تمثیلات دولت ترک دکه تمثیلات دیروک و سیاست و قانون و دستور دولت ترک دکه دما مظلوم دوغان لهمبر سکنی و اوجلان ده تمنی خوی مزند و لهمبری دوزگر به چه بریاری به چه حلوستی نزیکی خوابو و نزیکی شهید خوابو و نزیکی پارتی و راستی و دیروکا گلی خواه و مافی گلی خوابو فرق دنابر هر دو دجبر و حیا عرض و عثمان براستی از نها وقتی که از دیگه تمنی هانه ده اصل چیروکا مظلوم دوغان از ودیارم اوانا ایکو پکک چی کرن وانا ایکو سروکین راستقینه ای پککی بون
نه عبدالله اوجلان نه کس دبیجه PKK مظلوم دوغان چی کرنا این وقت مظلوم دوغان PKK چی کرن این وقت خیری درمیش و کمال پیر PKK چی کرن گله کسی دنجی يعني از كذا اوجلانجي تننا حسيب منا جمعة نا عقرز ونا عباس كذا حمو اتيد هي اللي بركسك نبيجو كو PKK فلان كاس تشيكر ونز بيفان كاس تشيكر وان شيروك ميروكي كو نهاد ناف قلتين تي قوتن از نها دما لديروكا مظلوم دوغان بدقرن براستي بدلكي يعني تجا اوين وحسكرن و ریزگرتنش بو مظلوم دوغان از دکارم از وکو شنگ اوسی از دکارم از بیجم بیجی سروک مظلوم دوغان از نهال دمال دیرو کاوی دوی تمنی هانه دوی روشاهانه ده از بینم و از بدیرو کا اوجلان از بیم از دکارم بیجم بیجی سروک اوجلان لی از پر راحت از دکارم بیجم بیجی سروک مظلوم دوغان بیجی سروک کمال پیر بیجی سروک خیری دورمش انا زانم اوان کسی هان نها ساغبانا و روشا اوجلان بديتانا و بچ نزيكاتي و بچ رنگي نزيكي بريس اوجلان بانا بحث كو يعني دي فيديو بريده كو اوجلان حتى روجا ايرو دروج سي روج چار روجي نكتي روجيه بقاسي كو حوالي وي بينجي شيسترو كمال پير كوربو نما بار خوديت دروجيا برچي بونه ده و همو کس زانه کو کمال پیر کسایتیه کیشی به اصل خود ترک نه کردشی بو دوزا کرد دی قهرمانی هانه جیان اخوا جدستا اوجلان ده بیجه شهید سروکی می معنوینه اگوتنکی اوجلان راست شهید جبو گلا جبو مروفا جبو پارتیا سروکین معنوینه باش برز اوجلان ده چو قیسه ریز جوی گوتنا خور کرد ده چو قیسه شهید زندانا آمدش خور کر سروکی خوی معنوی دما تو کد زندانا امرالیه تا چو قیسه وان کر سروکی خو و تلگوری و سری سدی ده تلگوری شهید و قهرمان آمده زندان حشته و دواده تلگوری وان بچونا يعني نه سری سدی نوت سری سدی ده اف جاليه کی دن نها چیروکا فرحت کورتایشی و حوالینوی دیسا که دبیجه ده 22 آداره ده وانا برسوا مظلوم دوغاندان و کتن روژیا نا آگر بردان بدانا خود 22 آداره ده لی گودما کمرو لسرخبون ودگر چیروکا کی دنه دیسا دبیجه کمکوژی چیوی و ده ناف ده فرحت کورتای و حوالی خواه شهید کتنه پیشتی حشته و سیاجی دی سرز بگریم کالا گلو گوهرتن ده روزنامه یان جید حلوستا پارتیه درباره چیروکا فرحت کورتای و هوان نوی محمود زنگین و اشرف آنک و اوانا گلو تو گوهرتن ته چبی دیسا او گوتنه کو کمکوژیک لزندانا آمده چبیه وان سرکردایتین PKK جیانا خود وی کمکوژی هانه ده دانو و دولت ترک تی محکوم کرن او برپرسیاری کشتنا وان کسی نهانه باشه دورده نها مرو لچیروکا مظلوم دوغان و فرحت کورتای دنره کو PKK به چیروکا وان و به دیروکا وان لیستی و هنه گوهرتنا تیده چیکریه لگوری ما PKK حوجیوی زیده بونا هانه و وی افسانه کرنا هانه نبو يعني اف كسين هانج بري وكي افسانين بر خدانين ده هندري زندانه ده حوجت نبوت هيش لغوري خيالا و تشتانت زيده بك اف گوهرتنين هاني جي كنگي چيبون اف گوهرتنين هاني لغوري ما اگر اشاش بم هنا كارمج مرسر راس بكن بيشتي 85 يعني 84 داوية 84 و 85 دوی دما هانه ده بيشتي شري چکداری اف گوهرتن ده چیروکين مظلوم دوغان و فرحت کورتای ده هات کرن و پیشتی شری چکداری پیشتی کشنا سمیر چتین گنگر و هناك او عطا نابي ويتشي اوجي يعني هن كادروين بيشنجن PKK اوروبا هاتن كشتن بيشتي في مسألة هاني اف گوهرتن و اف زيدبونا لسر چيروكا مظلوم دوغان هاتي کرن
از دورده نکو نهاوکی کو پککی دبیجه به دفداویج شهیده و شخواه تهمه پککی سرکه کو دفداویج شهیده دفداویج نرخین گل و نزانم چه ایکو به نرخین گل لیستیه نه از لراستیه چیروکی دگرم از پرسا درباره راستیه دیروکی دلوینم ایکو به نرخین گل و به دیروکا گل دلیزه او کس دبر ریخستن دبه او ایکو نراستیه به گل ده قبول کرن او ایکو کادروین خود کجه و ده چش مالباتی وان رو دبیجه لفلان ده وری ده قهرمانی ده جسارت کی مزن ده شهید کد کو تشتکی ولو تنها به دهان مینا کنه یعنی ریخستن کادروی خود تصفیه کریه و پشتی دمکی بگل و به مالبات آوی دایی دیار کرن کو شهید و لفلان ده وری و به تاریخ و به دیروک کو تشتک راستی ها مسئله تنیه کو تو بنگهج به مسئله هانیر تنیه نه از بنرخین گل و به دیروکا شهیده دلیزم ریخ پککه به دیروکا گل و به نرخین گل لیستیه پککه لهمبری نرخ و سرمایه مظلوم دوغان و کمال پیر و خیری درمش ده زندانا آمده دو زندان ترکیه دل لیستیه و ترسیوان تفدگره جگرتنا اوجلان و حتی روژا ایرو برای خلق ورن بیجن لیکولینر ورن بیجن اندام پککی ورن بیجن نویسکاری وان لیکولینری وان ورن بیجن افتش نراسته یک دو سه و بلگه خواه و انفرماسیونی خواه لدجی وان نرین و وان انفرماسیونی هان اشکره بکن داوید سپاسیا ودکم به هیویا کو اف نرین هان اف پرسین هان مجین وکری ببینن و دلین وکری و بجسارت برسوا و بزانبون و با اخلاق برسوا خواه ببینن لجم پککی و لجم کسین جپککی قطبونه یعنی جلی کلینن کرد این اوبجکتیف حتی مجارکی دن دناوا خیر و خوشیه ده ببینن دما و خوش